min udditi wonandema ya an Muhammad fatahan uddital mubinan laaɓungal ɓangungal ɗo qur'ana hino yewta ko fewndi hinde yewta kayre ko aroytata ko non woniri hinde yewta ko feƴƴuno tawa ɗum kadi ay hunde ala ko manki ko pellet ko noon tigi woniri ɗum noon hiɗen anndi nelaaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam neleede ɓe noddanno Allah subhanahu wa taala ɓe noddi e wootinɗinande Allah kono no nelaaɓe heddii ɓen noddiranno Allah subhanahu wa taala ɗe ngannduɗaa annabi Nuh Allah wi inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin an ibudu llaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum ay nde oɗo nela ko ɗum o wi Allah wi men nelide Nuhu faadi e yimɓe makko ɓe yo o waajoɓe o rentinaɓe o jertinaɓe o hulɓinaɓe e lette Allah ko atti lette ɗen arde annabi Nuhu dari wi mon onon yimɓe an min dey komi nelaɗo e moɗon ko honɗum noon woni komi nela ko yo rew Allah hulon mo ɗofde ɗon lan mi holla on ko hono Allah subhanahu wa taala rewirte si on waɗi ɗum jaka yo neɗɗo o si rewi Allah subhanahu wa taala a nootike nontaako Allah subhanahu wa taala Allah waɗante moƴƴeri heewnde o yaafotama taw bakkatuji ma ko annduɗa e ko annda ko wannoɗa yahfir lakum min zunubikum wa yuakhirukum kadi ila ajali musamma o nennana on kadi lage moɗon ɗen ha e lagal happangal kono ɗen andi résultat annabi Nuh alayhi salam e yimɓe makko ɓen ko honno wonirno yaano ha ɓe halka heddiɓe hombo wonno heddiɓe daɗunoɓe ko ɓen gonɗinnoɓe Allah acciɓe kadi ha e lagal happangal ngal ɗum noon nelaɗo sallallah ah sallam nde nela noddi e tawhidu o noddi yimɓe ɓen yoɓe hoolo Allah ɓe wotindina Allah ɓe rewa Allah satti muradu moƴƴuru duuɓi 13 ko honɗum ɓe sakkitori kamɓe e maɓɓe yimɓe maɓɓe ɓe anduɓe ɓe wuuridi eɓe jibina yeeso muɗum tawi ko ɓe raɗo nelaɗo Makka tawi nelaɗo hannde ko wata wuurde Makka ko fala bulda ɓe yalta ɗum woni ɓe yaha Madinatul Munawwara ɗum noon fira mesure no yarata noon alaykum fa man kana lillahi fa kana Allahu lahu kala on wonanɗo Allah Allah wonanaymo ɗum noon Allah okki nelaɗo teddule okki ɓe udditale e teddungal e maqama ila yawmil qiyama joni noon no jiyaɗo fatuhu Makka e futuhatuji heewɗi ko julɓe yahi udditoyi ɓaawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum miɗo yewta e goɗɗo nde ñande min ni onon ga wallahi onon Angleterre ga onon masha Allah dina kam no marsude ɓenni ha kaza fala budda julɓe ɓen daro dadito yani ɓe holla kadi e maɓɓe e suluki e maɓɓe on comportement maɓɓe on no wawi kadi noddude woɓɓe goo naata e dina kam kamɓe toon ɗo no marsude wano angale ɓe mbuy kadi no naatude tawta ɓe muɗum
ɓe akkitiɓe kadi e hurriya maɓɓe on alhamdulillah dawa on marsi o inni nde nelaaɗo sallallah alih w sallam feƴƴinno ma nde nelaaɗo sallah sallam nde ɓe waɗi hijjatul wada hajji mo ɓe hajji o ɓe wayni te kadi wonande jomiraɓe fam fof andi nelal ngal timmi si tawi o wi nde ñande sahabaɓe yiltino tun madina wontari duuɓi he nelaaɗo feƴƴini ɓe jotti ɗon diina kan watano sakitade ɓenni ko sabu da'awa on yaltugol ɓe sakide adna Allah on yaani sakiti yaani diina kan woni udditale mimi ha kaza ko ɗum waɗi ha ka hewti ha ko amen Afrique hewti ko moɗon ha hindi hewti ha ko hewtoy ɗum noon ko udditale l'islam de Allah okki nelaaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam okki en ha hande si tawi tun en sansari Allah sansanta en inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim inna no menen Allah fatahana laka ɗum utanima ko nelaaɗo joopa kono kala kadi on julɗo gonɗinɗo inchallah jokki ko na jokkuno ko Allah fotno kon haaji yonno ɗo inna no menen fatahana laka min udditanima fatahan uddital mubinan laaɓungal fotu taw no rewirta Allah subhanahu wa taala no andirta Allah e udditugol noon kadi leyɗele ko wonno wona julɓe wonta julɓe Allah wi ɗum ɗo fof ko mi waɗiranma ndeɗo newende newi tawi sattay koy kono ko ha seeɗa koko Allah kon badal usri ko yusuran si satti tum ko hikkata ɗon ko yohoyu jono Allah waɗiri ɗum ɗo fof fi hon ɗum liyaghfira laka Allahu fiyo Allah haforane fiyo Allah yaafoma annelaaɗo ma taqaddama e kala e ɗum ko ardinɗa min zambika immorde e bakkatuji maɗa si tawi a waɗi bakkatu ko fi ha men yaafoma an kadi neɗɗo ko waɗirta ko moƴƴi ko tinnoɗa ko fiyo Allah yaafoma e bakkatuji ko waɗɗa ko anda no nelaaɗo makirini e hadise ma Abu Zarr al-Kifari filli ittaqillah haythu ma kunta hulu Allah nokku kala ko wonɗa wattabi'i sayyi'atil hasanat jokkintin ko moƴƴi e ɗin boneji ɗi waɗɗa tamhuha ɗi montane ɗi wa khaliqin nas bi khulqin hasan holla kadi yimɓe ɓen jikku moƴƴo wadde maɗa ko moƴƴi ko e heewde maɗa wadde istighfar e iltinade Allah subhanahu wa taala Allah yaafoto ɓe anndi noon nelaaɗo salah sallam e maaki kamɓe ala nokku ɓe jootono si wonaa ɗiisani ke ɗon Allah laabi 70 marra aw 100 marra foti ko laabi 70 ma laabi 100 ɗum noon nelaaɗo kadi ko asiraaɗo ko yaafaaɗo wa ma ta'akhkhara e ɗum ko sakkintinɗa e ko nennuɗa e palje ko waɗɗa ɓe nganndi nelaaɗo salah sallama ɓe nganndi hakkano Abdullah ibn Maktum o arno ko nelaaɗo mo inna ya Muhammad ya nabi Allah allimni mimma allamaka Allah andinan jannan ko Allah jannuma ko nelaaɗo ɓe ɗurnimo ɗum Allah jippini abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'u zikra ɗum ɗon ko faljere wonno kono Allah wi ɗum fof ko a yaafaɗo ko atti e ko sakkiti fi hon ɗum wa yutimma fi yo Allah timmin ni'imatahu nemaji makko ɗi alayka e dow maɗa an nelaɗo wa yahdiyaka fi ha Allah fewne
siratan mustaqiman e laawol fewngol loy siratal mustaqim laawol naɓaygol aljanna ngol nelaaɗo holliri ni maala Allah yewtiri ni hada sirati mustaqiman fattabi'uhu fala tattabi'u subula fatafarraqa bikum ko ngol ɗo de woni laawol an fewngol ngol naɓaygol aljanna ngol ko ngol ɗo gootol jokkoton tororol Allah yo tabintuɓe ngol jokkol ngol ɗo watta on jokke kelo e laawoyde toon sakkona ɗum fecca on senda on ha perdon ɓe gandi kadi neɗɗo sallah sallam maaki iftaraqatil yahudu ala 71 firqa laawi 90 wa iftaraqatin nasara ala 72 firqa annasara yankoɓe ɓe fewtike laawi 90 ɓe maaki wasataftariqu hadhihi l umma ala 73 firqa ɓe maaki mofte anden ma feftindo yo laawi 90 ɓe maaki kulluha fi nnar il faut ko yahoyɗo yiite illa e si wona ma ana alayhi wa ashabi si wona ngol laawol ngol woni e muɗum min e sahabaɓe am ɓe ɗum noon hannde en yii laawi tawi wa kullu hizbin bima ladayhim farihun mo be kadi ko jokkita ɗum ɓuri weltorde tawi o annda ko haqiqa mana haqiqa hande ko ɗum woni anna on a nanay ceernoga taw no aybine no yenne no ɗurne no haase tawi ko mo sellina hay fatiya wonta contrôle on ɗon kadi fiira mesra yodde jama wallahi piiji ɗin no hulɓini yo Allah ɓurte moƴƴinande holla e gonga ko gonga otti en jokkude gonga fala budda noon yaani jangge gonɗum deftere Allah nde sunna nelaɗo kono kadi ko deftere Allah ko hono nde jangirte wona argol fiinode ɗo tum inna wawinde fala budda rewen e laawi buy e ɗate buy e defte buy si wawen famude deftere Allah nde fala budda famen sira famen tarika famen ko honɗum wonno suwaru min hayati sahaba gurnan sahabaɓe ko honno ɓe wurirno famen ɗum anden ɗum peesiden noon hoore meɗen e ɓen way noon ɓen kadi ko alijanna faalano ko alijanna ɓe wono ɗaɓɓude enen kadi woɗen ko alijanna faalano ko alijanna en ɗaɓɓude ɗum noon haray ñentingol neɗɗo moƴƴuɗo e golle moƴƴe ɗen koko moƴƴi koko haani ɗum noon subhanahu wa taala wa yansuraka allahu ɗum noon Allah walluma nasran ballal azizan hattan ɗo waawi wallude ɗum woni ballal subhanahu wa taala ballal tedduɗo wa noon si Allah wallima haray a heɓi ballo si anna Allah fof wallima Allah wallarima a heɓa taw ballo ɗaɓɓu Allah jaatigi ɗaɓɓu Allah weldi ɗaɓɓir Allah ballal ko Allah ɗaɓɓirte ballal wona goɗɗo ko Allah hoolorte wona goɗɗo man yatawakkal ala llahi fo wa hasbu kala hoolorɗo Allah ko ɗum woni Allah yonaymo Allah gaynanaymo huwa allazi ko Allah woni anzala jippinɗo assakinata ndeɗo deeƴere kalmugol deeɗugol fii qulubi e nder ɓerɗe almuminina gonɗinɓe ɓen sulhu hudaybiya nde nelaɗo sallallah alih w sallam hoyɗuno ino yaha zuuroyo yani beytullahi l haram ɓe yeeti sahabaɓe ɓe immodi e maɓɓe e riwaya go wulure temen nayi wulure temeɗɗe jow ɓe yahi ɗum woni ɓe makka ɓe saliɓe naata no andirɗen noon ɓe immini seyna ousmane radiyallahu anhu yo yahu négociya
ɗum woni ɓe jogiimo toon jooni noon haa soy ari o waraama ɗo julɓe ɓe nelaaɗo maake si tawi o waraama haray en naatay forcé makka kadi haɓe dege maɓɓe ko hombo e mooɗon woni wattiliiɗo nda wallini junngo muɗum ngon fof fayi juuɗe muɗum ɗen ɗon ko pré haray haɓideede dartooɓeeɗo yotto ay fof gayni wallinde juuɗe muɗum ɗen nda watti ɗon junngo muɗum nanogoy ɗo wallini seeɗa Ousmane par ce que on kanko ɗo wallinayno ɗum noon nden ñannde kadi ɗe nganndi sattuno woɓɓe no a nelaaɗo en yahayno tun fiyom ɗum par ce que wono Seynamor wi nelaaɗo est ce que aynaare en yahay naatoye Makka wango ɗen sembo ɗen ma kuwafo ɗen nda maki ñii ko nun de Umar mi haali kono mbeta mi haalno ko hitaande hikka ma ko hitaande wonde jooni noon ɓe nganndi nden ñannde kadi ko wonno walliti haa sahaba ɓen fof tawtiti nelaaɗo tawi wonaa fali forcé fala budda yahe Makka ko nde nene Ummu Salama iwino nelaaɗo si tawi satti e maɓɓe accu mi yetma ko waɗa arɗo am mi fembe yaani dattina on say si a waɗi ɓe fof ɓe wi kamɓe kadi ɓe waɗe on say ɓe ƴetti feere nene Ummu Salama nde ɓe waɗi ɗum saba ɓe fof watti ɗum ɗon kadi on say sulhu o waɗa ɓe nganndi kadi sulhu o no wonirno yaani ɓe nuno yaani goɗɗo si tawi iwi ko maɓɓe kamɓe heef musrikinaɓe ɓen ari ko juloɓe ko ɓe yiltumo si goɗɗo wi ko julɓe yehi ko maɓɓe ko yo accite ɓe haaldi kadi duuɓi sappo wotaɓe haɓu ɓe haaldi piiji buy ɗi fof nelaaɗo jaɓani ɓe ɗon e ɗon ɗuuɓe ko he musrikinaɓe no gonɗini ari tawi nelaaɗo en ɓe inni haray bom ko ɓeeɗo fuɗɗorten nelaaɗo wi noon tawtamen par ce que min waɗi accord haaldama fottamen firta ahadi julɓe firta ahadi inna laada kana masula jooni noon ɓen ɗon hannde kadi hootaari Makka ko musrikinaɓe ɓen ɓe naataari Madina ko julɓe ɓen ko ɓe woni à côté sera laati kala jooni gonɗino to no arde hewtoyta Madina ko ɓeɗa tawta ɓe woni groupe ɗon haa ɓe heewi ɓe ñigati jooni kala musrikinaade keefeero rewɗo ɗon ɓe tawi e leggal dande makko ɓe getta ko jogii ko ɗum balɗe seeɗa ɓe neli ene aha yimɓe maaɗa ɓen tampiniime ɓenni non yimɓe mon kam ɓe gonɗini ko woodi ko haldude ɓe tawtamen jooni koko mon ɓe yiɗu ɓe yita ko moɗon ɓe waɗi ɗum ɓe kono jooni awa accu ɓe tawte toon par ce que ɓe so jiime yani ɗum ɗo fof ko ballal Allah ko fatu ɗum Allah wi nden ñande kanko wonno jippinɗo ko wiyete deeƴere e nder ɓerɗe gonɗimɓe ɓen fi hon ɗum li yasdadu fiyoɓe ɓeydo imanan imanuyagal ma a imanihin wondude e imanuyagal maɓɓe ko ɓe joginoo ko waɗi noon walillahi ko Allah woodani junuudu koneeli arme konu assamawati ko kammuuji wala ardi e ko leydi ko kanko ɗum ɗo woodani henndu ndun kanko jeyi weeyo ngon kanko jeyi leydi kanko jeyi ko won ɗo fof ko kanko jeyi ko waɗi noon ko kullu ma siwa allahu khaliqum kala ko wona Allah koko taga tago won noon ko gooto pet ko rabbu samawati wal ard walillahi ko Allah woodani junuudu konu assamawati ko asamanuji wal ardi wa kana allahu Allah laatike Allah sifori aliman ko o gando Allah ko o gando o wi hakiman ko ñeeñuɗo e golle makko so o fewjanima o ñawanima a waɗi a yeytono muɗum
sa keyata lallakke muɗum waɗi noon ko gando si yewtima jaɓu faama so fewjanima jaɓu o wi kanko subhanahu wa taala o laatike o jogori gandal e ñeeñal e faamu e hikma fi honɗum li yudkhila almuminina fi yo naadu gonɗinɓe ɓen woni worɓe ɓen walmuminati e gonɗinɓe rewɓe ɓen o naada ɓe jannatin e alijanna tajiri mono ila min tahatiha e ley cuuɗi muɗum al anharu calluɗi tawa kadi khalidina fiha ko ɓe luttoɓe toon mo naati toon yaltata ko badalla baadi o maayata o nawnata o jangatake o ngulatake o yaata ɓaawo suudu o yaata ɓaawo hoggo ɗum ɗo fof ko wontanamo ko ngulendi makko ndin ko parfait wontata ko ngulendi wonta kadi ko parfait misɗu ɓurɗe forude hande kadi mayde ala toon engrais dépense ala toon kala ko o faala no newanimo ko yo miigo tun tawa o yii ɗum alijanna makko on kanko tun no fota o ɗo 5 continent mo antuɗen an tun ko galle maɗa ɗen noon a kafida e gooto ñalla ko faalaɗa hiira ko faalaɗa kono faaliraɗa fof ko ɗum ɗo Allah marani honɗum gonɗinɓe ɓe janngo yawmal qiyama yo Allah jeynon e maɓɓe wa yukaffira anhum Allah haforana ɓe montana ɓe yaafoɓe seyyiatihin boneji maɓɓe ɗi bonnereji maɓɓe ɗi wa kana dhalika laatige de ɗum ɗo ko Allah wa kana dhalika yaafeede bakkatu naade alijanna nemine jogo ko jogii ɗo ko fof wa kana dhalika inda allahi ɗum de laatige ko Allah mo heɓi ɗum ɗo fawzan ko ɗum ɗo woni malal ɗum ɗo woni gañaari aziman mawnude ɗum ɗo woni gañagol ɗuuɗugol mawnugol ko heɓugol ɗo woni heɓugol mo heɓa ɗum ɗo kala keɓi funta o heɓaade wa man zuhdi ani nar wo udkhila aljanna faqad faza kala dandaɗo naatde yiide o yeɗa o arsika e yurmede Allah naadede aljanna ɗum ɗo woni malal woni gañagol ngol ko fii ɗum ɗo foolondirte ko fii ɗum ɗo ha nattirondirede ko ɗum ɗo hana wartanede kono ma ala safu sadid ɗum ɗo no yeggita no waɗa ko ɓaawo juuɗe an noon ƴetta waɗa ko nder ɓerɗe ɗum noon waliyas billah wa yu'azziba fii yo lettu almunafiqina ɓen nafiqiɓe worɓe walmunafiqati e ɓen nafiqiɓe rewɓe an koyete nafiqi e wi en ayatul munafiqe salasa no jeeya ko andirta goɗɗo ko nafiqi wa ida haddata kadaba so yewti tun kanko o ɓeydita yo fena wa ida haddata kadaba wa ida utumina kana si o hoolama o halfinama o yeetama gundo o janfo wa ida wa'ada akhlafa kala ahadi ko haldida o firta noko goɓe wi riwago wa ida khasama fajara kanko so dukkitaɓa wonta piyori kanko mo wawi fof kala mo ndi o piyay kanko mo wawi fof sonka yimɓe e yimɓe ɓen ɗum ɗo al alama mande nafiqiyagal si ɗi timmi e goɗɗo ko nafiqi 100% si gotum woni e makko mo jogui geɓal e geɓal nafiqiyagal ɗum noon innal munafiqina fi darki asfali min annari yawma alqiyama haray nafiqijo wonoye e koose jahannama janggo yawma alqiyama kanko wonta ani hurere defama ñiiri sumi ko koose ɗen wonta ley ko ɗen sumata
ɗum noon naafiqi ko ɗon wondiroyta janngo yawmal qiyama ko nder yite jahannama. on noon Allah wi ko waɗiri ɗum ɗo ko fii o lettu ɓeeɗo naafiqiiɓe worɓe e naafiqiiɓe rewɓe wal musrikiina e ɓeeɗo sirkanooɓe Allah hulooɓe Allah e goɗɗum hoolorɓe Allah e goɗɗum ko woni o kañum no sikkiti ko woni o hino huli ɓe wi aljubban la yadkhulu janna wata neɗɗo hulu Allah hoolora Allah kala ko heddi kon ta hulu ƴettu Allah njaatigi wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuhu sa hoolori Allah Allah yonima kala ko goɗɗo miikene ko faalnama e bone ɗum Allah heedante ɗum wonu jogiiɗo iman jogiiɗo tawhid annduɗo Allah subhanahu wa taala ko gooto ɓe nganndi sirku wiyete sirku ko le yafotako inna allah la yagfiru an yusraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha kala ko woni e bakkatu Allah no waawi yaafade neɗɗo simo faala kono noon sirku o so mayde e muɗum o tuubaari haray Allah yaafatako mo ɗum noon sirku haray no woodi ko wiyete sirkul askar wa sirkul akbar sirku mawɗo e sirku tosooko ɗum noon ɗum ɗo fof ko yo Allah dande yo Allah dandu en nelaaɗo maaki kala ko duulɗa toro Allah allahumma inni a'udhu bika an usrika bika shay'an wa ana alam wa astaghfiruka min allazi la a'lam Allah mi torikema ya yaafolam e kala komi bonni e komi waɗi komi andi e ɗum komi anda ɗum noon Allah ko haa o letta sirkoɓe worɓe e sirkoɓe rewɓe azzanina ɓen sikkuɓe billahi Allah zanna sow e sikke bonɗo ɓe sikki Allah exista ma Allah ko yewta kon ɗum ɓe sikki ko tindi ko asatirul awwalin Allah yi ko ɓe sikki ko alayhin ko e dow maɓɓe da'iratu yiiloto aw sawi on ɗon bone ko ɓe sikki wa ghadiba allahu alayhim Allah tikkaniɓe Allah seytinaniɓe Allah huɗiɓe wa ghadiba allahu alayhim Allah tikkaniɓe Allah seytinaniɓe wa la'anahum o huɗiɓe wa a'adda lahum Allah heblaniɓe jahannama yiita jahannama wa sa'at boni masiran ruttorde yani wernaɗo yani honna e yiita jahannama janngo yawmal qiyama walillahi ko allahu woodani junuudu koneeli ko Allah jeyi woodani mari koneeli assamawati ko asamanu wal ardi e ko leydi wa kana allahu Allah laatike Allah o sifori azizan teddungal e mangu hakiman e ñeeñal e gandal e faamu inna no menen Allah arsalnaka min nelima ya Muhammad sahidan ko a seeditotoɗo e dow moftan maaki ni fof janngo yawmal qiyama wa mubassiran ka a weltinowo kala jokkuɗo ko adduɗa ko alijanna wodanimo wa nasiran ka a jettinowo rentina kala yedduɗo ko adduɗa ko e sunnaji e farillaji ko Allah yamiri so maayoɗo no ko yite wodanimo ko men nelirma li tu'minu ko fiyo ɓe yimɓe fof gonɗin billahi Allah gooto wa rasulihi ɓe gonɗina nelaɗo makko ɗum won nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tu'azziruhu ɓe teddinamo wa tuwaqqiruhu ɓe mawninamo wa tusabbihuhu ɓe subunginano Allah wondude e nelaɗo tawa bukratan wa asila bimbi e kiikiiɗe tawa ɗengal ma ngal seerari no janto Allah subhanahu wa taala no nelaɗo makri wala yazalu lisanuka ratban li zicrillah an musidɗo julɗo